Gwnaf symud ymlaen ar ôl gadael ysgol. Gwnaf gychwyn ar fy ngyrfa. Mae ti rhwng 16 ac 17 mlwydd oed. Wedi gadael ysgol, yn ddiwaith, falle bydd hyfforddiaeth yn berffeth i ti. Mae'n wych. Pwrpas y cwrs cyfan o hyfforddiaeth mewn mecaneg yw i helpu ddysgu'r sgiliau rwy ti angen i lwyddo. Mae'r darparwyr hyfforddiant wedi sefydlu modurau a gweithdai proffesiynol sy'n rhoi cyfle i ti ddysgu am beiriannau a'r offer a'r cyfar par y mae peiriannydd cymwysedig yn ei defnyddio yn ei waith. First of all, when I first came here, it was like stripping down engines, stuff like that, but then I got moved on to the more difficult things like changing like suspensions, stuff like that. When I first started here, I knew very little, and now I know quite a lot. Byddwch chi'n dysgu sut i weithio ar olwynion, disbyddwyr a darnau eraill o'r peiriant. Ond er bod dysgu'n hwyl, mae hyfforddiaeth yn hwyl am resymau eraill hefyd. Mae'r ffordd rwy ti'n dysgu'n hwyl. Ceir ymddiriaeth a'r cyfrifoldeb i weithio ar dy ben dy hun i orffen y gwaith. In here, you get to do your own thing. If you don't set yourself targets, you won't get nowhere. You're basically your own boss here. You have to choose your work you want to do, and then you have to figure out your weaknesses and your strengths in motor vehicle. You treat like adults. As long as you show respect, they'll show respect, and they haven't got a problem helping you. Like if you haven't got a clue what to do, they haven't got a problem with you asking. They'll just show you how to do it. A dyna'r gwahaniaeth mawr. Dydy hyn ddim byd tebyg i'r ysgol. Mae'r tiwtoriad yn dod fel cydweithwyr, fel oedolyn. Maen nhw yna wedi helpu ddysgu wrth gwrs, ac maen nhw o gwmpas drwy'r amser i gynnwys cyngor a chefnogaeth i ti. Ond wedi dweud hyn, dyled di yw i weithio'n galed a lwyddo. Mae'n debygach chi swydd. Yn wir, cei dal o 10 punt y diwrnod. Yeah, you get treated more like an adult and you got more freedom. You get paid to come in here. It's a big step from school, this, really. Ond ddylais i ddim gwneud hyfforddiaeth dim ond mwyn yr arian. Yr hyn sy'n bwysig yw dy fod yn gwneud rhywbeth y gwneud i ei fwynhau. Rhywbeth sy'n dy helpu i gael swydd dda. Ceir cyfle hefyd i gael brofiad gwaith gyda busnes mecaneg lleol. Before I come here, I'd have just stayed at home, in bed, all day. And that's probably still where I'd be now if I never come here. Mae hyfforddiaeth yn berffaith os y ti wedi gadael yr ysgol heb gwybod beth i'w wneud. Bydd yn rhoi amser i ti brofi gwahanol sgiliau ac yn agor drysau ti. Sdim ots os y ti eisiau parhau i ddysgu, symud ymlaen i'r coleg ar ôl hyfforddiaeth, gwneud prentisiaeth neu ganfod swydd. I'm doing my level 1 mechanics course, which will gradually qualify to a level 3, which will make me a qualified mechanic. I'm learning a lot now, hopefully. I've got everything lined up, I get a job, open my own business and everything. It's a good opportunity, this. I recommend it because I'm learning real skills here, and it could qualify through to a job and bigger things. I really enjoy getting up in the morning to come here. Felly, os hoffet ti symud ymlaen fel y bobl ifanc ma, rwy ti'n gwybod beth i'w wneud, mynd ar gwrs hyfforddiaeth. Gwnaf symud ymlaen ar ôl gadael ysgol. Gwnaf ystyried hyfforddiaeth mewn mecaneg.